Natio na say festival dey obi atimi bi 2016 era Mahama Ekono solve Dumso problem to mesat enye good wo hwe amamu adwoma ama ebu ne festival e fa Afrotel as anwan I fa ne say akompra ko bande yem say na no dia Afrotel no ko yem say na so say dia ono Asante regional minister no wo chekere no onfa no kwase asem free yeso social media e fa ne say minister ene wo gba adwuma na de a wo ye onya hu Asante omo hye ko fa Dr. Like mu group no adom go because boys didn't need time or ye kwa gina say yi na si o etima meka so obawi ni ye wa watre kuma se da no sa de we ye fa nche ye yo ye apart from ye MPP any menhia any ye kotoko ye sumawu ye sumawu dia kare dia diko prayer ti mo kwesi ada na Asante we obi obabia wo chele ma onu na ni ji o kwesi ada na akrafo home no mo de kwesi ada no mo ye party e wo kumase sa ho yeah then na me beka no Asante we obi ya dia yufu bia obabi okoma onu na ni ji etimu ko pe group bi adu ko ku ba bi ni mo twa video na be ka kire se obo adwuma mo boa ye hwa kwan a na do ye no Asante region eno oba omu ye bi Central Market omu kwa eti eniema Asante region ye hia no enye bi ni we o enye bi ni de omu keka no eti me Asante region de mi gato masaba na mamuo na kasam ozu ebia no modwen se ebia de ye fu pa na e me nti ebia no se ebia Asante region ye pa aduane na ye nidie But be me omo chair actress for no boss omo be si national Kumasi theater ma wo mo enti nye no mo de koda ada omo pa mo cho bibiri mesat because who tie presenters ribi enye ayo aka for presenters Asante region minister there ya boda baso wa ya there jo mama hey ade sa Azan festival we ya wo ye eti wa ye nyuma aje ye ya Asante region any festival we no ye ya me de manti o ye den festival enye whole week festival no eno Asante my whole week festival no Asante feast whole week na eno mo ye den whole week tech for mo whole week festival no ye munya Asante feast na de no mo ye impact ben e de no mo ye bibi te sesen omo clinic room omo sisi akwan no omo go clinic room omo go clinic aso baby ena omo ye yi asoase so no be clinic enya asoase ni aboabo ehe no be nya clinic ena omo ye sports omo go ball obo pajo ena de baby na sports so de kwesi ada bia e de onko etna kwesi ada yi enya ma ye nya na Asante region no because I got a message make no me twko because am for the propaganda pa o baza am for mo money nko ho NDC for media for kwa the propaganda omo say NDC ministers in Asante region minister mama 10/10 yeah area no ye say because ya Asante festival wait I don't mamu yes I can no kwame draw mama $78 million Ghana cedis no Asante festival no oya fine so mo na eka kwawo na Jega betra Kesben Asante MPP wa money anya di Asante region because Asante four boys di bi epeska udiska udi kakra bi fa na no ho a no agimi
Ono jinja na oto na etile bi no ebe ble you funi be bli ebi agimi eti ono no empuntu ayenya no asatereje no oncheke akwadofo le weje minister man 20,000 we okay akwadofo le wo mu no a na ono obi ono ote efe se PZ eti omo no omo nyene amamu na busa se 20,000 uba enya scandal school first year 20,000 na besa oh eti ye check abanya wodi policies ba ebua obia ubetimi uba bie school a kasa sikada ko akotu abadu school fees no ubetimi de akoya de foforo no wakipu and this ababa parents be breakem because omo wa mamiensa mienu so oba konya scandal school ukotu almost be 15 million 150 million. To the person here no ba akukọ wi a na ya sa de ba akonso ato aso. Ye check we yo. Say o the Asante festival abatie mo na baso. Obi o the policy papa ba na bo ahiafo. Ye check Joma mama mu 100 days no. We galam say akofom. Enko fom. Dum so enye Osha budget to de ba ye ye sika e de be pa na dwoma ma ba 100 days wire ye nyai koko o ma twa kuafo ayi entro niko unko afuo ya uko mu we koko ma wo se amukote o mo pese mo nim ye debate se na nim se ye no ko de vu afo hye policies bi se koko no ye nyina ye betum the same price na da wo osu wudi ase na na Dubai ye no nye one e fa ne se Cote d'Ivoire yi nye one e fa ne se Cote d'Ivoire nye one e fa ne se Cote d'Ivoire yi ne kwata ase ne ka se ye koko no pe ma ye nya ye so ye na me ka ban woni bi se da bi omo ye omadwe se akuafo no Cote d'Ivoire ene Ghana no memma obia Elfa koko ni fa ba bi nkoton obi anton no nukom ti no omo ye omo adwe se prices no omo tuma omo batumu pe etu wo hwe koko a ne 31,000 na 600 na Cote d'Ivoire de ne ye almost 30 million 75 Ghana na da so etika last this month ya Cote d'Ivoire for 2 mu no na se ka Ghana ba so ye dey atum e se Cote d'Ivoire de ne 36,000 on the American, a quarter 36 million. But I say, Ghana, dear, no, and that's it, a baby, Gina. And they say, no, Ghana, new Cranino, or maybe a cocoa, and the cocoa, the walk, tongue. Now, I was saying, we see a tax, you bet your munti and to amount to about MPP. Oh, policy are 2 countries necessary, you know, and this by almost breaches our policy, no. Ya D and a young canocole. Na sa atama na nado tu koko muko 3,000 31 million no 600 no na nkofo bia begira TikTok ya se Cote d'Ivoire agi koko agi 70 million ni aye di MPP mpa infonet ma challenge sa nya no kore afena me ye me research na musen sane ni Cote d'Ivoire koko price no ayepe Joma ma bae akuafo no waye omodai wantu eba ayi cocaine container and this buy within a year about 3 months yaw contain almost $500 million and I be like Ghana there apart for unko na there we am ayo and then no omako create accounts bi akreti se na nado eso epeso and then mumene number bi am ko 5% and this ni agogo na aba o de ye yi bia ye hu fake news bia ye hu ya munyai they be am the same score MPPAB no obi akọ was say me check it uko ba check sa document no wu nya da and this for kwa the documents wo okse omo kana kasa ko hwa ko ba bia wunya omo kwa ne kula
mudi AI ekreti fake document ebe ka kire nkofo social media na we din people for na mujira on mo man nkofo hu say sa document le kwan fake